Khumpui Academy Rwngnogo GT UGT te PGT post ni bagai khorok sara Phrwngnai Twlangjagwi Tongo Swrangchati simi interview na harjakni jengkha khumulungni sikla babono te bwskani 4 July salmari jora interview na harjaknai Swrangchalo hasni juda juda amchini sikla siklo interview rena phaimani mangpli nukjakha Tintam bagi interview tam bayi mana kau ada sah jawab tu. Nang ke bomai post ni bagi interview orang ni bagi. Undergraduate ni bagi kan qualification besar kan? Qualification tu till class 12 tu nak buat undergraduate bagi. I think MA ini Bekau bomai makong madaman nomai ya baik kono tu. Bang man isi boros isi tu angke dah bukan bukan angke saya tunggu graduate pun hari jak liya hendak orang macam mana ni bukan kiri tu kan. Ini mote tabuk sekarang besar rok borok kai kena orang. Aku bapak macam lah saya kabulan. Sheet kai besar ni bagi orang ini interview solik. Liga interview dite aise. Undergraduate. এমনে কোন কোন পোস্টে টিচার নেওয়া যাইব নিয়োগ করা যাইব মানে ইউজিটি এরকম কোন স্পেসিফিক আছে না কোয়ালিফিকেশনটা কি রকম দরকার 12 পাস গ্রাজুয়েট এমএ